Ka Henyu Trap Integrated Territorial Organization Hito Shillong City. Haka praterik yong araja arpsan hadin bakalayo jing ujor ni kipajba. Halor ka jing jabo jong kidukan Dairy Syah Harenja menta kasngi. Haka jing trilang berkedor barsnong renja kilalait ban cek perlap ikidukan ba Rashri Dairy kajabo berkamlong kepakhoj basubah. Ha kajing checking juga seng lalap ru bakadukan kambyang yang katering lesen bad kilebor lesen. Susu keseng rengkat kador barsnong renja lalap ru badon kinong tre hakadukan kimbyang yang kikot kisla bad kilong ru kibriu kibeladon dak hakaan. Haba keren silat patai kubor u presiden kahito Shillong City u samlabis imli ulong ba kidukan disha jong kibar jela harenja kilong kibajabo hadu kata-kata bad om tang ba malumala here kilong kibatur tibha bantre hakakam. Baik tu kaca kaset ni, kaset puri, kaset di jabo, right? Jabo, sampai jangan jauh tiap pelak tu. Wow, cukup. Bas lah. Syuk. On kelas, boy. Oh, benerong bisa. Berani jauh aja. Baik, atas ini baik tu. Bet nalang tu Jan. Nalang tu, baik. Ring tu. Bunyi alang tu, betul. Baik kan ni Ramadan tu. Gajing bam tu. Siap tak ada itu, Pak. Kan ni belas amit anu syuk baik. Veg, aloo. Come and see. I never drink tea, I never drink anything. I should come, as to see. As to go down also. Those criminal records of yours also of your when you came from brothers, they came here without labor license, drink license. Doesn't work like that. No, they don't listen. I have proof with me. Don't argue about that. I have proof with me. Whatever I have seen from there, criminal report to and then that day the incident happened in Talang. Kan salah. Beno sebar tu dekat ro. Ini nakaliang yang itu Shillong City, akan ni sini kepada trek yang kena April, Iwan mencek di labor license convention. Yang ini kita kan non tribal kita bisa kita ibadah ini rendah. Jadi ini try lang pakai senang. Ajin kami kat irang badong. Hadian bagi lawan inspect nilap mo di Jakasyat di Jakasa di Kilong Kijabo bah. Mendai tang pamulu pengaruh kita jabo kita topi bah karkom try ke jongki. Hadian menginap di ikut selang jongki labor license training license work training license tu bon di belakon. Labor license ni dia kibon di pomdan kira bon di Kimdan hirma kim renew kimdan ini ke min ai kini buat sa food and safety hadinya try lang bakasnong de hadian mengina ada pengkang tala kawai ka dukan jong non tribal de urang ba shabi ngila IT hakasnong hai irang badam de kani ka first checking ka jongi kanang yailan nang nismat kawai ngaspa aku buat sepat ba ala da pirong hasini dairi da siar banbam bam namar ba ma nabar ti ibai kanat kidon tiles kidon kipendiang pentre andre wat sapo pat ka jingjeing ka baserkai ba de hadian bangi ya jaka ni ya jaka ni ka inspection de jongi ni yo dikte ba kijan ki non tribal ki ba wan ri tengen senia ki ladon ka criminal record nabar with proof kata ngiyo dan criminal record tinggal lapung kang telah saya kalukan
hadian ngin sa Shimrai ngin ya keren bagi CM ngin ya likmi sa department of fair sebagai ban pet ban kmi dan kania hadian jong atang ngin sa meeting ngin sa Shimrai karai senjam kai boleh tang tai boleh buat